Le sometutuza dudrume le agbozuma. Apoto yake no yona be Mr. Sefa Shia Sekenye McCaffrey Ghana Most Beautiful 2024 for manager. Anonu fonple Evenigba TV susu yata olebe ameo alo Ghana duko kata alo vevio ne wada kone McCaffrey alebe wa adujile hovepliame Sekenye Ghana Most Beautiful 2024. Takamia se afoto Sefa Shia nya okegbomo leda. Moi, Banami, quand il y a Sefa Shia, il y a McCaffrey manager. Et on l'a oublié, il y a un Ghana Most Beautiful là. Il y a un Tommy Niba, Vado, Niatoma. Quand il y a un mille filles, il y a un bien tout à côté. Oh, Shiba, mais ça me n'a de Achiach Agbami. Mais what parenti? Ben avec McCaffrey na retain crown il y a que le miachi Afif Egbe. Mais quand il y a un make sure ni ko that to malo the objective or the aim of going to the competition wa achieve. Plus suba nyon epanigbanji handi. There is something we are missing out in terms when it comes to mental health education, when it comes to the abuse of drug. Abe alemian of you no na gbe people to and no bevon akono jijokomro do kinwe. There are consequences of those actions. Ta me abiambari minna midakone McCaffrey bena wadu Ghana's ejinami short code apenya *713*13# magayaka *713*13# alone na download MG Reality app le Apple Store allo Google Store nana ata kone McCaffrey bena she wants to create awareness on mental health and tackling from the tackling drug abuse as the root cause of it. So she wants to address the issue of mental health, tackling drug abuse as the root cause of all of that. Rajibadi, before no nyana be nyapatagbo nyamya so help patagbo na pletonwa ya create awareness allo ya do gbogbo ale kemia wa reduce it plus suba tagobo blood do gbogbo kala but koni banigbaji ike freedom na mi de kaje bi o wa reduce me atem awona na chonchi me la gusha ku wona no woma bana afi nya ko pelo akobo afami akpe ni le pepledu akpe na mi afoto Mr. Sefa Shia no glombe enuata ojebe Ghana view alo view ne wada kone McCaffrey anyebe alia sohio okofodo kwekofode gbekwinu no me kletoto enye na nye no veve le jiji ne McCaffrey be no nye be oti da kone eva ke ya jagbagba awe fentete tinu alebe yakọ akọ a dra enumo odo alo awododo ma ole sohia obodo me akpo be ema eji adidi